ole Microsoft Office Excel kan lesson 3 na tuna kan ho le kan soita kan khan hemi lesson 3 na thleng hi table siam zirna halam ya ki table hi kan en wang na khi siam kan tum lenga chumi pa chuan table siam ngor ni lo thil dang han ze pa te kha rim chuan kan ti tel le tho don ni hey kan table hi in observe fila wang na lu dawin kan column lak za hi a changa in chen hei o thlenga valwa phaya ta chuanin tram ti te denomination ti te chumi dot chia hei te column tereuh te chawa chu column line chu he ta bo veka heta ya hen ti re phayan ye hela ya hen ti re ni le buka a om dang ki tum nen taila thil hada ni mi lewa a table om dang kan hu do chon a line ti re ngai lai tu ra kha ul taka kan chin che chon thil hada ni reng lawani yang deuh top hen kan siam anga chon hi a hnuaya 1 year ti intlar te hi line thum zel em nia ma se a chung line lang lovin outside border zel pe kan ni awangin print taila hemi hi a chung line hi em ma lang lovin awm do ni a chung line hi border pe kan ni lo wangin ma se kan che do chu line pathuma thil chut ten ni rawh pathuma thil chut ma se a chung line te lang lo tura upon the outside border hetia pek zel an ni ti kha kan chathiam neitu ra ngaya malama kan lo zir to te neitu in ti chuanin seat 2 a hen khite ki kan siam vele do nange amba sabara chon kan colombian o thlenga lo don a heading han chun nan kian ten chan phei ta maila o thleng a pan align second row tang kan chan vele nge o thleng hi dian kan ti re pop thei hot maina yang re ta vek pot zau de wang heading chun na tur khania hian ti chon cosmic negotiators private limited ti khane kan chu vele thlabange cosmic negotiators private limited alternate enter moya khan government registration number ti khania government registration number 21 191125 tikhalania apathumna align thumna po chu vele thlapam RD fix and MIS scheme RD fix and MIS scheme ikhanle pona kan click san de na ama ngor hi click le in du le kan bol tanga a font size hi tuna hen 10 ania Arial ni buka ti chonin alien de ulek heading tu ni wang apang ai alien de wa kan da le ka tikan a heading chu kan pe ani mai a table en le lokam he mian noi lam gang khoi ma hian hey installment purchase scheme ki kha kal pe chu installment purchase scheme ti chon hei hedin thil kha chi sang sang kan chut theya kan ngei tu dan kha chu ai nang lo thei boka hite kan en mai hian table in siam sa va en kan mi ovangin helai installment purchase scheme ti re phe hian column j thleng alwa phe chon ke atanga to thleng kha cash purchase scheme ti kha na lo le ani chon siam all to deu mai ni j thleng ka han ti re phe vele phut mai la helai hi installment purchase scheme ti chunna du ka j thleng kha ti re a adut le kha ke atanga ato thlengin a re phe le cash purchase scheme ti kha tikhian chu phe le chom podang installment purchase scheme ti kha installment purchase scheme tikhian ta hen cash purchase scheme ti kha ni le maya cash purchase scheme ti chon a table en le lokang tram denomination face value bonus helaya column te big ron omang chi hi in siam phele zong zong teng tram ti zia dur chu helai chu thla kha nia ta tanga in chen hian tram chonin din ani dona adot le kha denomination ani dona helai hi azau de le kanga aron tot le che do khatire te khani dona ti hian chon denomination ti chunna tura khan helai line te hi tian a re dei le ngala kan mar chan
ti chon adot le face value ti khani don helai khani zau vele dewa chun adot le che tu kha an don zim le em ko ba zim te po play le ni me chun helai kha a re le a ti hian alem ang ngau khan han anila mi alo ti chon bonus ti kolom kai hi ninga aron dot le che tu kha azim le anga ti hian chon br anianga zawak lovin zaw ve deuh hlekin purchase value ti khani lenga ti hian ti chon heron zim le dewa hian o ti chon he chu kolom ke kha kan tran to cash purchase scheme ti khani va en le taila hei helai khem kha ka pot phei to a kolom ke helai ke zon ka kan thleng to a cash purchase scheme ti nu khan tram purchase value bonus br le repurchase align han ti rengai pom lo po zaw de po zim da chu song chun ni mai dan khan chun ti pe le chin te am tram anianga kolom ke hi adot le ka purchase value ti ne zaw le dewa ta hian purchase value chon bonus ti kha helai hi ninga chon br ti kolom zim te khatan ron om lenga chon repurchase ti khatan ron om zaw le dewa ta song kha ni mai ti chon a heading cheu kha kan chu phei lenga chen nan ta hian tram ti nia tram a pia che a khan denomination kian chon a pia khan face value tininga chon a pia le bonus ti kian chon helai chu ola ta hian br ti khan lenga chon a dot le purchase value ano nia purchase value hi alang kim thei tok tur vel lai purchase value ti hian helai hi asutlang don na helai hi mo ra on kan ta hian helai line hi gala ti re me lo asutlang phei ringota poi chong me lo ki ti po khian ma se table ang chi thilania ka ngai mo thuk chon lai chu ti re thei we can purchase value ti chu ti khian asutlang helai line kal chau ka chu ti chonin cash purchase scheme kolom lama kan thleng ta hian tram ti khani vel ya in le lokam ta hian tram ania purchase value bonus br repurchase tram ania ta hian in purchase value purchase alang kim le non lawa maleng lo le dawa aleng tu tokin he chu pot zaw mayam khian purchase value adot le ta hian bonus ti kolom khania bonus chon ta hian br ti khani lenga br chon atop pera heta hian repurchase ti khani repurchase ti kha table chu a heading chu kan zaw hei zong hi bordering pechin te ang all border khian ano lo cheu to me don ni le a table hi in observe leila ki 1 year here pathum in tlara adot le 2 year here pathum 3 years here pathum 4 years here pathum 5 years here pathum tiang khian in kopa in chu thladon sin tem thil all sam dang ka soi pa je lam ta hian 1 year aniang a 1 year tikhian thil ngai le ngai tho ta chhunnon ai chon all sam te po topa in copy dan hawm kha tuna 1 year hi ka select a kan pot thata ni ka pot khan control keyboard control kha ka metan pathum control ka me chon angai clear tikhian paste tha 1 year ni 5 vek me ni chon control met mi alo khan voi khat top per kha 1 year va top per kha kan click a control tel mi lo kan pot thanga automatic in true akaya om zia chu 1 ani chon 2 3 4 na kalma yang control mit lo kan pot top khan a ni chon b c d ti na kalma yang automatic in ma le ma ran thak vekang monday ni ta sela tuesday wednesday thursday friday ran le ma yang chu tiam pok in january ni ta se january february march le khana kalma yang ti chon chu lo ni ta ka chon chu here pathum in kar thatu khania chuwa chon anga ya kan po thak don chuan chu kha kan select a control mit chungin a circle te a book khan kan het betanga chu here pathum chu dikhin kan page le ni me chon tuna thria kai lok anga ya vawiin control met tel to lovin along chu khan ta thria ka han kai tir ze anga khi dikhian chon 3 chu ka click le in control met chungin
3 lir pathum kan tlar lian chutiang bokin 4 5 thleng engma met lovin 4 a ka pot kaya 4 chauh click in 4 lir ka paste zone avangin control kan met tel le pathum ti chuan 4 da changin engma met tel lovin 5 a kan pot kaya 5 chauh click in control met tel chungin 5 lir pathum ka tlar le ki kia kal dan chu thil han po mai po khan se la khan a noi lam ding lam pang he mi boka kan po khan automatic in sequencing amai na kal vek to mai ne amai ro chu control kan ne ro chuan angai hi rein pace ve thung ti chon table kan en nang hian 1 here kha outside border pek to pani achung line nang lo turin achung line tirh chung si lovin ti chuanin chutiang bokin 2 chauh kha hlangin 3 changin 4 changin 5 changin kan khana kal mai le ti chuan 1 zung chu kan select a tikhian outside border ka pe mayam border a outside border tikhian achung line tirh si lovin mang tang kai si in ma se lang chung si lo turin 1 chauh kha ka khu mai tuna 2 chauh tuna 3 chauh tuna 4 4 tuna 5 tikhian nakina asang sanga ti le ai chon tuna po hian a border chu hi kan lo da lo thei ni thau tur khan ni wang khan chumi chu a noi chauh te select to lovin a 5 ai o khan select ila a 5 wap khan chon akila bo khan ama lir kan pe zone wangin tia tuna he chunga thil engma chu to lo control me po ngai lo a border song kha dikhin kan lo copy lo kan ni o sam na tuna kina ti le ne tur kha veng thei ti boi ti le mal de mình cần chiang tổ mấy ôm này bột bột mình ngon cái bây giờ đột liệt chia anh mà column von class po om chung lo apia mi ne nei nang che to net tian an vai select khan ti hian a po pe thop le thei boka chu tiang bokin ala ni zel ani hei chu purchase value hela hi chu tiam da olang updatable kan en khan khila ki chu hei tia olang alan thla ka wangin po phei vek kharim non lo so jon lai kan le zo tram ti song ka sanga kan ti le ngai updatable kan siam tur zo ka kan chian em ngai do ni chu ti kan ti chuan in ang vek to en phei leng gen eng ma ka ra han ol he tiang ang chia ruak ta thlat kha apian na mom to lo so wan chonin kan pot phei pop thei ti ka chiang table kan en wang chuan ti kan kana table chu fill there it's on 1 year 2 year 3 years 4 year 5 year kan pot vek automatic in adot le en sinang 300 500 1000 ani anga chi thoin 300 500 1000 tapo 300 500 1000 300 500 1000 ni khabeka alo ni chuan ta hian a first row a hian 300 a noi chi a 500 a noi chi a 1000 ti khan he mi te pathum thau wi ta anu in tlar dona alo ni chon pathum hian select role thotila an pathum hian select role thotila control me chuin angai hir kan page na khan page le mai lo ki adik ngala ni me ti khian chuanin a lesson kan en chon rupees in chuni Microsoft Excel anga chuanin program dang anga ni lo thil chut na ni to ke manin hetian rupees cover type chu khat hian to lo ni a pe ka kan pe ka mai kitia ke mani chut chop thila tel chon thil bel le pe tengai se a thei don lo ni ama ron chomsa rupees sign ka kan pe ka mai ta ni alo ni chon hem ho zong ma hian rupees ti ka da do na chu rupees chu a om na tur chu hela hi ni tuna hemi lesson ka siam na laptop a hian Excel hi chu tiang ka khoi mai lo ba chu rupees sign po chu lo om kher lo thei nang ni a po lo om sa le lo om reng lo khami Indian rupees sign lo nei reng lo ka in ni theya alo ni pal pring kan soi fia pa ya chu rupees sign om na tur chu hetla hi ni hetla hian general ti lo om na noi che general kan ti mata thil ta lo in sida general kher pon lo thei om na la hi chin che top mai homa hetla hian rupees sign chu kan chu zonga om ta khat lo me ni hey rupees symbol chu oma ma second lesson a rupees RSD in da sia chu he ti ma hena lo ve ta lo ni jun eng ten mi kan siam chuk ta ka kan en lokam start button a kan kalanga
Windows 7 a chuan he ta sira hian control panel ti kha lo mai ang ta chuan alang ve mai lo wa chuan chuan ta a search na jang hian kan type chop lenga control panel ti chu ki lo lang ta ni chuan in control panel a in valu khan he tu da chuan hei lo in tlar chu mai ke ma hi nang ni ya chuan in khola ti khan kem te chu lo in tlar thei ni chu tiang a lo ni chuan he lai view by ti hian small icons ti khan va da ula a rolling an run lang chau mai ang a lo lang claim kan ti boka lu ko chuan in kim on vek thawa ma lo chu alan dan chang khan thil again inter zero tir te kan lo ni chuan tuna ka tiang hian follow put nei la in duang in mulawa ta hen thil claim te chau a lo lang ani chuan he lai view by ti kan small icons a in da nga chuan icon chu tuna kai ma khola lamang hian lo lang vek mai ta chuan in keima hian region in tia nang ni a chuan Windows managerin regional and language intimate thei unfortunately say region ti la kha chin chei la ta hen kan lu tanga he thil dialog box hi ron la ta chuan additional settings ti hen kan lu le anga additional settings ala tok mai lo currency ti hen kan lu le currency chu lai puna ngai chuan rupees rs ti kha kan va chut chop ton ti khe rupees kan va chuta ti chuan in apply kan ti apply chuan okay kan ti lenga ti khian okay ti le mai chuan helai kan excel a khan lut le tai la chuan kan thil pek du rupees kan pek du ka select tur ni ka ti hian kan select anga chuan rupees alo mai ang ka ti na huna kan valu chuan ki rupees ti chu lo ta wang mai ni kan click che khan ti khan rupees chu kan va ta ti na ti khan ma ti chuan ka soita kan khan thil chen khat chu han en wang wanga automatic han po top thei chi te na manga a chen chu chut chwa de dap ngai te omang a chen chu kan thil zir hi ending billing ania bungro wala ka va sal le na tur ang chi ka billing khan ya thil po top thei khan ni vek kher don lawa red in ang lo do ten nom nia chu wang chon thil dang ka chu ka chu vek to lo me chut ngor tai ngor te ani to thau boka chu wang chon tu na mi chin a khan helai le so changa initiate ve mai ngai chin automatic rupees and yemo currency symbol va da dan te he kan excel a chu tiang chu kan duang lo ni pon control panel a changa va siam chok dan te ti chon thil all sam chi thil in ang tur ani chun po top dan te ti chon sequential chi ka tiang chi han po dan te kan soi fia pa ni sela table shim kan siam donin rawh alak zat column alak zat helai hian in za thleng lo phei and then installment purchase scheme ti chu phei do chun helai te ti re phei na ya kan je kan thil kha ne so takin engeni in tidu lovin ti ve de pop to ma se kan siam tu table kha akha kan siam ma sa tu ni chun du thalin a basic function zong kan share to chun khang kha kan config takin kan siam de pop thei don ti na ni chu le thil pakhat concept le lokang a table ka ti a page ka setup le lokang page layout a size a4 ti chon orientation a landscape a muzong kan da nga landscape kan da to nu pun ki ala lang kim thailo so margin set le china nga te uber narrow da liang narrow kan da chang lo lang kim thai ta kan a4 da ti chon hi kan zoom out chon okay kan page hi hemi theka han page 1 lesson phala ma hangan soi fia to page 2 page 3 page 4 thil tam tak hi soitel ngai om ve in sheet excel zir ni chon thil zong so hriat theilo na in a common zual ngeni phailam invoice te input to chin thei excel ro hi mak deu hian an ron te ni so kan shak seng lo po ni theya ma se engem chin tal view ti chung ve lo hi ka soi fia lo kan view ti a hian tuna kan om dan hi helai kan worksheet lam dan hi kan worksheet za taka khan a portion pakhat a4 paper pakhat te kha kan khoi ve lo ani le hei a noi lama a zau tu lu tu roll pe chu ko da ro ringot po noi som chung ania tu jon he worksheet khat chunga hian a4 paper lek hi chu chuak nem do nu tu ti kha so da podanga ta chuanin hei normal ti view a kan oma hei tu na hian ti chuanin normal ti alam dan so in hin ni chuanin page layout ti obani helai page layout hi he kan click chin mango page layout ti kan click chuan a4 ang te khan andon in chen sa ta vek me ni ki
aron chen ta phak mai ni hemi ngeni rin hetia dot line rum kal rei riam khom to la A4 ang thok khan in chen ani king te khi ani du china chen khat in excel in a soft copy in engeng minun thona alan ba ka dang hu to big china thil dang vak ani lawa kilai view ti chunga khen thil chi sang sang om ti kha in lo she to ta na cha ti chuanin atang phei chuan helai page layout lo zo page break view hin lo ti ta ni heta phei hi chuan kanom mek na active cell ti lo kha chu kanom mek na active cell ti lo kha tin an thi vek mai ni ta chuan engpo va chhun beli da a rin hong zel tho ki chu kan chhun bel na piang ka ma se eng ma ku thla ka om lo chuan delete le chin tai la ki ku thla na chin chau zela kha aron active ang aron nungam ki thil and then thil sensitive deuh hlek ulu taka study nga yang ati chun thil dang zong in mid la lavin ti hian thil dang zong mid lak ti lavin hemi chau te ka ulu takin ken concentrate thaya changkai em chen khatan chun kan en du taka ka thil dang mid divai thaya se vel mi om mi lavin ti hian page break view ti hian an da et thrin ani thil thar vak ani chong lo hi du phot chun an nola kim kain chun bel thai ti khan in ku thlang chin kha run lo ze lang page break view ti khan chon thil dang vak ani lo chon apa ngai kan dal don chon normal tial let le ni ti khian normal akan let le mai an normal kan ti po chan khatan chon lo normal ve thayang khoi chan dan ani chon ke ni chon tian apply na pop khang kan zero bang khan mahni zirdan ang hi choi vul hi o khopa tin nuam tat lo thiom ve theni mahni style ang ani lo chon chuma chon khat tiang te page view dan chang khan tu te excel mo chu in lo mu thei thil mak le dang lam vak ani lo view ti chunga setting sang khan an duang style an bom ti na mai ni chu mai ani lo wa helai in tik ang chi jang song dei om se nei va kan ni grid lines kan ti hi an tik paila an tik me ka tuna grid lines kan teng chi imaginary line ti kan soi tak mai kha an bo ta kan plain put mai ni align kha bo ta ti na ni lo kan view du lo mai tian select to pila border va pe ila lo le tur thawang ki lo le tur thawang ma se tool la va he ding chi kha ngei model tan chon a height vek thei ni ti na mai ni chu view chunga grid lines ti kha a tik khan da le an lo om le mai helai mi po hi kan border kan be kan pe le de yang ti khian no border chon view chunga po khan la soi zo la wa formula bar kan ti hei helai mi ang te kha helai mi ang te kha kan da bo the mang chang kai den no chon chu tiang bokin headings te ken khan ti sang tam dak pa om free spans ti te hi vai chong kan soi seng la wa soi le soi no a large wall free spans ti hi che ve thei me lo turin thil kan da ti hei tuna chong kan han roll hian an vai an chau du na tuna hian hei kan heading alo ni ta ni heti chin hi hemi chin hi term denomination tiang chi thleng hi kan han roll hian an mahni kan report hi thui tak khu ta thleng ni ta thata se a hnuilam kan en dong khan ten a bo ta zel maya a heading alang ta lo ni a heading chin chi a khan helai chin te him ta se ten kan ko tir ge lai chin che free slip to second ti te so here the free spans dia hian free spans ti khan kan click anga khati chin kha chu ki yang ro ka chan na kha chau lu tu zo kan ni ka kan unfreeze le lo gam a noi che zo hemi chin hi tina hemi chin report chin che ka freeze de yang ti khan a heading a kha che ve mi lovin a noi lam che ti khan la nga thil heading a chon hei a phek le lam te kan han kai chon hi eng heading sang nei tle khan dia eng heading ver nge ti shaturin page le lam kan keu le sok thinang a ya khan ti khian a che ve mi lo de khan da ti chu kan ngei mo chuan chu kan ti lo chuan kan set na ngai book kan select le anga free spans dia kan unfreeze kan bat le me anga ti kan a re le ni me invite set le thul do la ti chuan kha lesson 3 a chong kan zir ba ka thil dang in sheet atana chale changkai tu in knowledge ti zau thei excel thiam in lianga in sheet tel ve ta na cha kan lesson na tel chi si lo pron soi zau pa nga yang le kan khazon ka lesson 3 a kan lesson 3 se la hi in notify nge don ne chi na